Kunikelwe ngetakhiwo tebuchwepheshe letinabongcondvo labangamashumi ne-internet etikolweni letimbili. Lokhu bajabulisile kakhulu bafundzi. Senza kubonga i-Department of Education ngokusinika lama-computers because nyalo they have made our work easier. Sesizokhona ukuthi senemsebenzi wethu ube lula. Sijabulile kakhulu ukuthi sibe nema-laptop ngoba ama-laptop atosita ngetimfundo tethu futhi sizokhona ukuthi si-research ngetinto lesingadivisisi. Kulokunye gogo Ntombela ekugcineni sewutawukhona ukubukela amabonakudze ngaphandle kokuphathamiseka kwemagagasi emoya. Lokhu ingcenye uhlelo lwahulumende lokungena esigabeni sekusakata ngokusebenzisa buchwepheshe. Ngiyajabula kakhulu ngoba ngifakele i-TV. Sengikhona ukubukela indaba, ngibukele konke mangabe ngihleli. Ngiyajabula idlala kahle le-TV. Ngibonga kakhulu. Ngose nibusise. Kuphindze kwaqinisekiswa ukuthi imiphakathi lesetindzaweni letisemakhaya iyahlonyiswa ngamakhono kutebuchwepheshe. Sithi sincedisane ke namakhaya angathathi ntweni ukuthi siwafakele i-settlement. Athi ke uDept President masiza lapho abantu baseMpumalanga ngabantu base-South Africa nabo funeka bembonile umabonakude khona ukuze bakuthe wakhethwa njengamakhaya. Sekela mengameli David Mabuza uyithokotele incubekelo embili eludzabeni lwetebuchwepheshe etindzaweni letisemakhaya. Siyabonga umsebenzi owenziwa uthishela uprincipali nabazali ukufundisa labantwana. Mabuza uphindze waniketa abantu labasha labangamashumi lamathathu nakune titifiketi tekucedza tifundvo tekulungisa bomakhalekhukhwini.